Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. Menteri Berambak Kejela Konrad Kongkal Sangma menhanin kesni uli tho ba kaladon ke jing pak tin kina alam ke sarkar kami ba ke uniform civil code ke badang don ha ke jing pengkrek ke sarkar pedeng kanam keta setia ya Kejela ha North East India ha bakren ha ke jing elang ha Nichol Bible College ha seorang kam Menteri Rangba Konrad ulong ba le pentip yo na ke sarkar pedeng ba ke UCC kanam keta ya ki jaka bahab ha ke sikshudal bat ya kerilum kene ke jingyok kubor Konrad kalong hadin ba kilapau hagilat pathai kubor ba ulukren persya ya ke jingtmo ke sarkar India ban penteri kamno ya ke uniform civil code lane UCC hagari namar bakan keta ya geriti dustor bat ke jinglong tandra jong gejai merilum kum geriti dustor bat ke jinget jongki la pentip ba ke UCC kan keta ya ke sikshudal area ya ki riulum ka sikshudal kadai ke syatri banyada yang Kabala Sandur dau ba joy Kabala ajing ada ya kirilum hatan setai lamik ngigeri laong Konrad ulong ba kesik sudal kadai kesatri banyada ya kirilum Kabala Sandur dau ba JJM Nicole Roy banyada ya kirilum hatan setai lamik ngigeri Menteri Berambak Kejela rangkat UMDC katanya ba penyai sing sim ubadairo Chief Executive Member kila jengok ya ke Nicole Bible College ha sok rengkam Menteri Rangba ulong ba ke Judon ke Jingmlin bandawai swaban sedang ya ke Jinglang kumba julai okupa jong sangma ulong ro badai bandawai tiak swaban keren ai ha kene ke sngi ul pemna ban nyerap arpesan lak ya kene ke college manchna ya conventional hall ke ba arklur ban nok senyang arpesan lak na CMDSF ka jingken show ha ke ban tei ya ke long breu man breu kadai ke bakong santam ha ke jing imbreu laong Konrad kublai sibun